Epa lagunok ongi etorri asto txampelen kanalera, eta hemen daukagu Marcus Wolfaren kanpaina horrenekoan pertsonei asko geldutu zitzaizkigun rapor bat minduta. Eta hemen saiatuko gara, lautzan da, defentsak izango ditugu behintzat. Asentamentu hau hobetzen, ezildakoen armada bat dugulako hor. Eta hemen daukagu eroi bat izateko kontrolatuta zonalde guzti hau. Eta hemen beste guazen lortu genuen Herwit Van Hal sartu nahi dugula izan ez gero. Hemengo armadan urrengoan. Beraz, hau esan da, diplomazia. Hemen. The nation calls. This better be good. I've got some big game to hunt. A ber, eskaintzen badiogu hau. Eta Unworkable. bueno, vale. Berando hago. Tribesmen, the time of your pitiful emperors is at an end. The shamans foresee it. Vale. Seireun. Madness, no! Orduan txandapaso egin behar dugu. Nahi eta nahi ez. Exoatel. Eskeiren kontra joan da eta badirudi galdu egin duela. Ia horkoek zer egiten duten oso garrantzitsu izango delako guretzat, eta ez hildakoak ere bai. Ber, defentsak ditugu, edo bataia hau arraizetatik kanpo da. Ez ezin dugu irabazi. Oso ondo. Vale. Oso ondo. Vale, so. Tools of judgment ready. Juan horra. Sir, where next? Vale. There is power within prayer. Vale.
Hobetzen gaude? Bale, urrengo txandan. Ez gara ez da saiatuko. Into the wild. Gainera, orkoak leku askotan daude. Zoritxarrez. Hemen armada sortzen ari gara berriro. So, Zu oraingoz mantendu hor. A ber, kanpaina hau geltena eta nakairena baina asko zailagoa dela esan daitek. Bueno, hemen behintzat askarrago doa txanden asuntoa. Ere, kanpaina joan zaigu pikutara laizter. Baina, bueno, azken arte bintzat borrokatuko gara. Ya, vale. Si orain zerbarko genuke. Defentsa gehiago. Let me think about it. No! Sekako Juantisk. Vale, ez da pentsatu ere. Ja, bueno, metekso batel. Exogatelek ez du esertxoren nahi. Itxaron, joan alzara hona... Yes. Ez oraingoz ez. Hor behar zaitut. Eta hemen... Zagitxaron. Beratzi txanda urrengo erreposizioak izateko.
Vale, txanda pasa berriro. Beste aukera bat izan daiteke txotek berriro gure ganatzea. Eta ongo leku hori iraute alduen moduan. Baina horko hor. Hor printzipioz erasorik ez. Guadoaz arantza. Vale. Noble son of Britannia. She calls. How can I assist you? Vale, armada bat zegoen. Can't be done. Lady of the Glade, at your service. Lady of the Glade. Loyal or not, they'd better fight. Lady of Athel Lauren. Marcus Wolfhart. By the Emperor's authority. Now, Sigmar heals us. Huntsman General! Huntsman General! True Bretonian. Huntsman General! Horrengo ez dugu ezer ere egingo. Konde horiek zer egiten duten. By Sigma's will, come in peace. Vale, perfecto. Guadoaz Urrun. Vale, laguntza beharko How to dugu. proceed? At your service. Proud daughter of Athel Lauren. Juan, Starting Orrantza out. gora. Zu, Hero sartu of hor. Britannia. Yes?
The nation calls. Get a move on. Joan horra. Huntsman General. Captain of Scouts. Equipment check. Gaude egiten. Vale. Urrengo egin beharko dugu. Hau. Txanda pasa. Agian kagada bat da. Edo utxe egite larri bat, baina bueno. Gu azken dain joango gara hemen. Borrokara. Eskorpioaren kostan. Hori gure kosta da. Etortze urak erasora. Bale, baderurik hasiko dira mugitzen. Gorain asko sufrituko dugu. Kalara beharko dugu garnizioan bai edo bai. Can I offer assistance? On the hunt, Highball. Marcus Wolfhart. Huntsman General. Received. Weapons at the ready. Ez gara heltzen, Bale da puta guretzat, hemen. Hirugarren nivela, kapitain bat, ira labarda, jo espatari, biba estero. Gay, Marcus Wolfhart, Kalara eta bi, hau, bale. Bale. Marko dugu txanda pasa. Urak erasotzea, ni ez daukat gogorik. Defentsa hori bai gogorra izango da. Ikusi hor dugu hauen armada nolakoa den. Ez dugu ikusi. Karako templokoak heldu ditezke behar dugunetan. Igual lurrengo txandan, vale. Vale, hortik egon behar da, joder, nola dago, zitatzen duen izena. Huntsman General. Benetan ez garela heltzen. No. Quicker, men. Cover Horra and ground. gehiago.
time. Zer dauka? That is not warranted. Potolo asko, bombardariak... Hau, I cannot. ba, itxarongo dugu, ez daukagu ez daukatik, eurek guritzat erasotzen ez dute nahi, Orkoak zer ditu. Igual izango dugu bataia bat. Eurak morteroak izatea... Uff. Kanpaina joan da zaigu pikutera, azkar gainera. Venga ya. Eraso tú. The nation calls. You are more dedicated. Huntsman General. We will. Marcus A Wolfhard. ver. Bring out the A nooses. ver. Vale, uste dut jugatuko dugula. Gogorra izango da, hauek artilleria eta dutelako. Eta lau potolo, uff. Buah. Hala ere, zombiak eta berez ditugu gutxietxi behar. Gere sustekoa gertatzen direlako. Ia gure refortzuak nondik datozen. Orduan zeingo dugu. Jarriko gara baso honetan. Finding rings, sir. Agian atzerago. Marcus Wolfhard. Prime. I'll ready the men.
March! Vale. Halberdiers! Horra askar. Su. Swordsmen! Taking position! Saldunak. Roll! Yes, sir, quickly! Armed and ready! The Empire endures! Moving fast! Esta escalara. Lady of the Deep Wood! Marcus Wolfhard. Locked in! Done! Crossbowman! Marcus Wolfhard. Stay close. Zer egin beharko genuke. Horra, vale. Eskika. Zaldia joan horra. Zuek hor. At speed! Zuek. Vale, horra. Zuek. Missiles ready! Horra. Equipped! Kapitaina horra. Daughter of Athelloren! Prepare! Very well! Advance! Vale. Mugituko gara. Guztiok. Horra. Zuek. Torri horrantz. Izango da desgaste batalla. Lady of the Glade! To war! Kill! In my sights. Zuek mugitu. Horra eta tiregin. Attack! Horra gainera hor. On it! Child of Kurnos! Look out! Spellcaster! Ready! Slay! Enemy wizard spotted! On the hunt! Accord! Lady of the Azrae! To the hunt! To oblivion! A ver. Steady, man! Emperor
Zaldiak horra. We obey. Find your targets! By Gilmaraz! Crossbowmen! Marcus Wolfhard, Shoot! as ordered! With haste! Horra. Zuztirekin. Destroy! Protector of the forest! We serve friends! Ready, my lord! Targeting! Crossbowmen! Vale. Shoot! Lady of the Glade! Orders understood! At speed! At haste! Hunts Marshal! Halberdiers! We serve the Emperor! Crossbowmen! Fire! We are Sigmar's heirs! Yes, sir! Shoot! Okay! Agree! Ready! Athelloren! Swordsman! Prepare for combat! Ready for war! Moving out, sir! Take the ground! Conditions acceptable. Marcus Wolfhard, Get them! Ever ready! Slay them! Marcus Wolfhard, Withdraw! State troops, ready! tracking! Aurifair! For the Emperor! Sigmar! By Ulrich's wrath! Sigmar! Glory to the Empire! Now! Daughter of Athelloren! Swordsmen! What do you bid? Fight for friends! Moving out! Ready! Quickly! Now! Bowstrings taut! Child of Kurnos! Attack! To arms! Ready for war! At speed! To war! Vale. Hau libratu gure eta salbatu gara. Vale, perfecto. Hau lehenengoa. Bigarrena ez dauketen argi. A ver. Vale, badia zenbait bataia jokatu behar direnak bai edo bai. Hau egin dugu sekulako minio estea printzipio ez dute zerekin. Bueno, orain armada potentea bintzat badaukagu. Sartuko gara berriro irian borroka. Bueno, erasotzera badatu bintzat. Tropak apur bat berreskuratzeko. Setiora barato zuretzat asko sobeto. Horrentute sekulako lana. 112, 47, 73.
Eta ohikoa denez, errek guztiak erreko ditugu. Gainera hor mortero bat daukatanez, ez gara saiatuko kanpotik erasotzen. Well done, comrades. Any last utterances? Bueno, I am the Hunts Marshal. Huntsman of the Empire. vale. Orduan. Armadura gehiago. Marcus Wolfhart. Wolfhart. My arrow flies true. Txanda batetara. I cannot. Eta hemen, What does the Emperor bid? erasora goaz. Your deaths shall be a warning. Saiatuko gara, Battle positions. Bai, jugatuko dugu. Bueno, unitate asko niveles potente daude. Eta lau eroi ditugu. Gare bit txipapotaz. Eta eskerrak hauek armadura gutxi daukate. Vale. Refertxoak hortik badatoz, lehenengo saiatuko gara bien gabatzen.
Eta gero ja ikusiko dugu, vale, hau lehen taldea. The Empire endures! Finding rain, sir! Jartzen. Arkulariak. Atzean hauek. Huntsman! Heroiak hemendik. Crossbowman! Hau hemen. Paladin of Bretoniarra Britannia! hemen. For Heldenhammer! Garrantzitsu izango da, ikusiko dugu gure lehen zu jarragian hemen, eta zu jarragian ikusiko dugu hemen eta argazki bat egiteko gure sorgin harraparia. Eta orain, hongo gara zuzenean Spearman! We obey! aurrera, zuek biok ere bai. Formation! Ja, bueno. Take the ground! Fire! Fire! Launch! We serve the Emperor! Spearman! Ojoan aurrera. Zuek tiro egin. Take aim! Free company! Moving fast! Militia! Shoot them! Zuek horra. For Helden! Zuek harrapatu atzean, ezin ditugu utzi nahi duten egitea. To battle! Shoot them! Vale. Zuek Spearman! To jarri hor. battle! Go! Now! Battle awaits! Horra akabatzera. Free company! Zuek jarri atzetik. Zuek Huntsman! No delays! jarri hor, zuek tiro egin. In range! Every dead greenskin keeps a stake Vale. ready! For the Horra, troops zuek coming! atzerago. Pure Zu heart! horra. For Heldenhammer! Moving Zuek now! jarri hor. Huntsman! Charge! The Empire endures! Zu geldi hor. Stop! Right! Missile infantry! Free company! Zuek ere tiro horra. Ready! Tiro. Crossbowmen for the Emperor! Yes, General! For Heldenhammer! We are Sigmar's heirs! Quickly! Attack! Withdraw! Enact judgment! Missiles ready! Yes, sir! Quickly! In my sights! Weapons drawn! Swordsmen! We are Sigmar's heirs! In haste! Yes, General! Ready for war! Attack!
men! Vanquish them! For Heldenhammer! Hori da. Huntsman! Yes! Receive! Ready for war! Sigma preserve us! They'll fall! Kill! The Empire endures! Armed and ready! All right! Ready! Yes, General! For Heldenhammer! Armed and ready! For the Warhammer! For Heldenhammer! Paladinum Britannia! By Ulrich's wrath! Battle awaits! State troops ready! Ready for war! Orders heeded! Your call! Orders! By Ulrich's wrath! Fire! Crossbows ready, General! On my command! Spot us the target! Lady! Sigma! Bretoniarra bere lana Crossbowmen! nahiko ondo egiten Free dabil. company! Powder dry! Yes! The Empire endures! My Sigmar's will! For the twin-tailed comet! Horko bat bakarrik da. Powder dry! Yes, my lord! Free company! All ranks fire! We serve the Emperor! Them! Itxaron. Understood! Uf. Vale. Ezin izan dugu irabazi. Zoritzarrez. Jo, galduko ditugu pila bat unitate. Zalditeria beharko dugu lehen bailen.
Bueno, gure bila bakarrikoa datoz. Ba, bueno. Horko madarikatuak. Venga. Edo agin armada guztia batuko dugu. Konde vampiroekin gorde zaigan moduan. My deeds are legend. Vale. Scramble and regroup. Watch the quarry. Quicker, men! Keep the pace. Impossible. Never. Joder. Besteroak ere badituzte. Gertatzen den orain. Salduna garrantzitsuak izango dira. Esate joan gorkoen bila, The men are keen. We're there. No time for R&R. hemen. The expedition is eager. Tracker of distinction. I haven't got all day. You daft kid!
Hunters! Huntsman General! Is it time? Marcus Wolfhart. Ez gaituzte erasotu nahi. Bago ez gara joango. The forest has spoken. The rumors say that this one is rotten. Dura. Hori lortu behar dugu, Nazraenarena. Track and trap! Alright! Get a move on! We will! Keep the pace! Quicker, men! More deliberation needed. Huntsman General! Vale, bitxanda. Hemen iraun behar dugu bizirik. Hunts Marshal! A ver. Juego de Sorra. Fall in, men! Alright! Track and trap! Huntsman General! Huntsman General! Time to fight! Bring out the nooses! Jokatuko dugu. Enaiz arriskatuko.
Behintzat goblin bat da. Perfecto. We are Sigmar's heirs! Hemen. We Claro. are ready! Zuek hor, Yes, sir. zuek hor. Spearmen! Zuek horra. Zuek hortik diren dezakizue lasai. Zuek horra. Zuek hortik. Zu hemen. Hemen eta zu. Hemen. Stand still! Avoiding combat! Vale. Oraingo uste dut ez gaituztela ikusi, bueno, agian bai. No lingering! Yes, but... At the ready! Huntsman! All right! Launch! We are Sigmar's heirs! Vale. Zuek guztiok. We are Sigmar's heirs! Defentsa posizio moduan. Shoot! Sigmar calls! By Gal Maraz! Missiles at the ready! For Heldenhammer! Paladin of Britannia! A base! State troops ready! Swordsman! Attack! Into position! Shoot! Yes! Ranged weapons ready! Targets! We will! Kill! For the Emperor! Sparta's the target! No lingering! For the twin-tailed comet! Take the ground! Attack! For Heldenhammer! To battle! Orders! No escape! Sigmar calls! Crossbowmen! Take the ground! Fire! We serve the Emperor! Sigmar! Free company! Missile infantry! Militia! Take the ground! We are Sigmar's heirs! Battle awaits! Eager! Got it! Making ground! Move! Crossbowmen!
Taking position! March has won! Withdraw! I see glory! Honor and glory! Echan, The lady horra. wills it! Sigma! Zuek. Ready for Bueno, war! horra. Standing by! Charge! Sigma! Swordsmen! Zuek jarraitu hor. Zuek. Crossbows ready, General! Swordsman! Yeah! Venga, ya berriro galduko dugu. Sir! Okay! Attack! Your call! State troops ready! Launch! Withdraw! Crossbowmen! Save yourself! Spearmen! Bring it down! For the twin-tailed comet! Get them! Awaiting orders! Shields! We are Sigmar's heirs! Understood! Go! Sir! Green-skinned scum! Sigmar, preserve us! To war! Charge! No delays! Proceed! Orders heeded! Yes! Swordsmen! Shaman! Moving now! Hala, horra. Huntsman! Proceeding! Fine! Crossbows ready, General! Withdraw! Weapons at the ready! Vale, ezin dugu ezer egin. In my sights! Right! Very well! Swordsman! Primed! Charge! We will! Sigma, preserve us! Crossbowmen! Weapons drawn! Huntsman! Hail fall! All right! Orders heeded! Yours. Sigma guides us! Weapons drawn! Borrokan ez zarete ona, baina bueno.
Venga, ya. Es que atira dira oso leku txarrean. Oso batalla gogorra izan da. Ai. Harder, faster, stronger! Scramble and regroup. Traitors always get found out in the end. Hunter of distinction. Watch the quarry. We are burned out. Huntsman General. We'll get them next time. Not enough warpstone. Venga, ya. Arazo gehiago. Comradeship is all. Patxanda pasa.
sir. No. Huntsman General, I beg to differ. Leave no one behind. Ambush positions. Received. Vale. I cannot. Hori txan barko dugu. Kriston puta da. Zeratik ez naute setiatzen bataia batetan. Goez gara irtengo. Izate ezin gara irten. My deeds are legend. A ver. Let me think about it. No! The rumors say that this one is rotten. Pitching camp. Huntsman General, orders heeded. We have them now! Unflinching. Txanda pasa berriro. Eurek setiurez badatoz. Gu ez gara joango. Noiz arriskatuko.
A ver. It's war you'll have. This is what we've trained for. Oso ondo. A ver. Huntsman General. Loyal or not, they'd better fight. You Right. are more dedicated. Huntsman General. The nation calls. Get a move on! We're there. Marcus Wolfhart. Santa pasa. Printzipioan ez genuke denboraldi batean arazorik izan behar. Hori ulzuan da agian? Ez da ulzuan. France would sooner have me kill you. Bueno. Oraingoz onartuko dizut. Min asko egin diogu elkarri. For the Empire! Ba, jogatuko dugu, ez daukagu beste aukerarik. Asko sufrituko dugula? Bai. Gauza morteroak dituztela. Baina, bueno, itarra joango gara apur bat unate batzuk kentzen saiatzen erditik. Naiz defentsa izan ez du esan nahi bataia zengo izango denik. Bi mortero dituzte, tropak nahiko hobetuta gainera. Swordsmen! By Ulrich's wrath!
Sigmar's heirs! The Empire endures! Itxaron. Halberdiers! Labardariak hobeto hemen. Spearmen! Eta lantzariak hor. Ready for war! Crossbows ready, General! By Ulrich's wrath! Hor tiro egin dezaten. Vale. Lady of the Deep Wood. Spearmen! Ready for war! Marcus hor. Vale. Zuek. Armed and ready! Crossbows ready, General! Lady of the Azraid. Athel Lauren. Crossbowmen! Txano. Zuek tiro Missiles egin. ready! The Helden Hammer! Daughter of Athel Lauren. The Forest Horse. To battle. Crossbows ready, General! Taking aim! Understood! Swordsman! Protector of the forest. For Heldenhammer! Spearman! War! Missiles at the ready! By Ulrich's wrath! My orders stand! Zuek tiro egin horra. Morteroi. Lady of the Glade. Orifair. A ver. Ia tiro egin. Alara. Attack. Weapons at the ready! Orduan Crossbowmen! zuek etorri onantza. March!
Banantza eta zuek joan gora, horra. Shaman! We are Sigmar's heirs! Yes, sir! By Marina, listen! Crossbowman! Sir! By Kurnos! Fight! Swordsmen! For Heldenhammer! The Empire endures! Taking position! Horra. Crossbowman! By Ulrich's wrath! To Joan bera. battle! Missile troops! Zuek joan horra. Ready for war! Child of Kurnos! Get them! Missiles will fly! We serve the Emperor! By Ulrich's wrath! The ground quakes! We obey! To battle! Glory to the Empire! Pick them off! For the twin-tailed comet! For the Emperor! For France! Cavalry ready! By Karl Maraz! Crossbowmen! We obey! Attack! Quick march! Spearman! Quick march! By Ulrich's wrath! Crossbowman! Launch! For Heldenhammer! For Heldenhammer! Sigmar! Light our fire! Shoot them! Cavaliers! Move out! Ulrich's team, retreat! Fire! By Ulrich's wrath! Prepare for combat! Daughter of Athelloren! I will comply! Halberdiers! Formation, march! Missiles at the ready! Take aim! We are Sigmar's heirs! Quicker! Go! Halberdiers! No lingering! Spearman! Yes, my lord! The Empire endures! Sigmar! Yes, my lord! We are Sigmar's heirs!
Eske asko daude hortik. We serve France! Swordsman! Marcus Wolfhard! Maneuvers! Tracking! Attack! Swordsman! To oblivion! No delay! Marcus Wolfhard! Spearman! Lady of the Deepwood, halt! Ready for war! Attack! Lady of the Azray, Ready to serve! Formation! March! Bueno. Bueno, vale, irasi dugu. A ver. Jo, kelleru namabi. Onda bi. Baina batzuk nibela txigo dira, nahikotxo, beste batzuk ez, esperientzia bentsa lortuko zuten seguro. A ver. A ver. Redeem yourselves and join us! Fight for the good! Tools of judgment ready. By the Emperor's authority, Es que ez du merezi. I've got your backs, so watch mine. Bring out the nooses. Respect is earned. Vale. The wild makes Bueno, warriors. Ra.
captain of scouts. Keep the pace. Vale, orduan. Gaur ditugu. The scouts shall never fall. Bizaldunak. Alabardariak. Leave no one behind. Vale, so. Marcus Wolfhart. The nation calls. Covering ground. How to proceed? Step to it. Wolfhart. Scout leader. Tools of judgment ready. So. Hor. Bitzanda eta hemen. Bitzanda. Marcus Wolfhart. Marcus igual niveles. Eta hau. Vale. Galara. Loyal or not, they'd better fight. Hor. So, Eta bitartean utziko dugu hemen. on march. We are the best. Eta lagunok utziko dugu oraingoz hemen, hasi beharko gara guztia berriro planteatzen, beraz, hurrengoan gehiago.